Imibuzo thina kwenzakalani na senzeni ma-Afrika senzeni Ukuqhuma kwevolovolo okwabanga ukuhlukana kwesifuku koza kwethu kwaba ukuhlukana kwenyama nomphefumulo kumina ey'ngalweni zambuyisa amakhube engiphuthumisa emtholampilo ithemba lahle ngebhadi wasindwa yinyawo ishoba lamazolo isililo udadewethu Antoinette Sithole ekhale ezibhonqa umphefumulo wami owandlalela idumbu ezingadindilize eSoweto ngo-1976 izulu lezandla eladunyiswa wondlebe zikhanyilanga elangithathayo ngenhliziyo besho uma bethi inkunzi isematholeni kushuthi namhlanje kuzoqhuma isibhamuko esithatha yona lesematholeni ukuze nibe yinto engcono empilweni kuyomele nifunde ngesibhunu kungenjalo ngethina ngesibhamu sisanganivula abacindezeli beqoqobele ey'khundleni kwindle emnyama lelingashoni ilanga kungekho lele enkundleni nginesithombe somndeni wami ulusizi ukhali inyembezi usemanzini mangiqhalaze emumva ngibona umfundi nomfaniswana wesikole ethaveni esemanzini ampontshwana nanganginey'fiso zokuphumelela ngidla ubusha bami kodwa inhlamvu yesibhamu eyakhala esifubeni kumina yakudla kuqala mina ngingakathinti kuyadumaza ukubona beni kudliwa yidakamizwa emathoyilethi lemfundini esikhwele zakwethu kayidingi ukubhangwa kuthelisa amahloni ukubona liwashintsha kangaka amajazi omkhwenyana luthe lemfundo yini wakhona ingane ngabe ugona iziqu injalo-ke into uma ungayihluphekhelanga kawuyihloniphi mina kwabiza ukuthi umndeni wami umbathi itshali iculwa amaguvu kukhihla isilile wena ukuze ube nemfundo engcono abacindezeli bengazibekile phansi isibhamu silokhu sizamulile ozakwethu bebaleka bephephisa iy'mpilo zabo bevika ngothayela nina senikwazi ukusabisa othisha nibathembisa othayela kwabiza ukushabalala kwamaphuphamu ukuze kubezika wakho le mfundo thina sayikhokhela ngegazi ukuze ungakhokhwela esikoleni magazi iy'mpendulo zokukhipha umndeni wakhe emkhukhwini kazi-ke bafanele nakwidakamizwa izwa wena uhlakaniphile unamandla inkinga kawuzithembi kanti yashesha nokuphosa ithawula